Hvala Allahu dželle šanuhu koji nas je uputio na pravi put. Jer da nije bilo njegove upute mi ne bismo bili upućeni. I neka je salavat i salam na najodabrenije stvorenje Muhammeda, njegovu časnu porodicu, uzorite ashabe i na sve one koji pozivaše njegovu pozivu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, slijedeći njegov sunnet i boreći se na Allahovom putu na način na koji se on borio. Draga braćo i poštovane sestre, u susretu sa našim musafirima koji nam dolaze iz islamskog svijeta i naše braće koji dolaze iz Turske, pa bi svi oni htjeli da nam nešto savjetuju, da nam nešto pametuju. Insan ih dočekuje iskreno kao svoju braću. Ali ne dajemo nikome ne dajemo pravo da nam pametuje kako ćemo mi živjeti ovdje i raditi. Nas je Allah počastio pa je došao din i islam. Znate, Isa beg je sagradio ovu džamiju u manjem obliku 1457. 6 godina prije oficijalnog dolaska sultan Fatiha. I naši su i Bošnjani iskreno prihvatili din i islam. I čitavo ovo vrijeme na ovoj stalnoj vjetrometini u srcu kršćanskog svijeta su naši ljudi znali kako da sačuvaju vjeru do današnjih dana. Mnogo je tu žrtava dato. Mnogo. Ovo govorim kao uvod za ono što smo obilježavali prije par dana, 400 godina od djela Hasan Kjafije Prušaka. Jednog našeg velikana, jednog velikog islamskog alima sa područja Bosne. Tada. Koji je bio vrsni znalac u bilo kojoj oblasti, da ste tražili od njega da vam napiše neko djelo, sjeo bi napisao. Kapitalna djela iz akaida, iz fika i drugih oblasti. Prije 400 godina. I nije bio jedini. Zbog te iskrenosti u prihvatanju vjere koja je došla, naši su ljudi se obrazovali, pa ste imali šejh Juju Ejubovića iz Mostara i mnoge druge koji su pisali bilo na arapskom, bilo na perzijskom, bilo na turskom, osmanskom. Možda su bili bolji u tim jezicima nego u svome narodnom bosanskom jeziku. Allah im je dao, pa su neki od njih bili kadije Mekke, porijeklom iz Bosne. Ali to su bili ljudi koji su bili iskreni. Iskreni u svome odnosu prema svome gospodaru. I bili su od onih koji izvaži innal ladine amanu wa amilu salihat. Oni koji vjeruju i koji čine dobra djela. Koji ono što su vjerovali i ono što su pisali, provodili su u praksu. Pa su bili živi primjer dini islama. Toga nam danas fali. Te iskrenosti u odnosu prema gospodaru svjetova. Kakav je to alim koji će napadati drugog alima zbog svog nekog interesa? Kakav je to alim koji će razbijati jedinstvo muslimana, kako god da ga on naslovio i bilo koje god da pitanje otvorio? Kakav je to alim? Kakav je to alim koji će se prepucavati preko medija i braniti jedan drugog, udarajući na čast jedan drugog? Gdje je tu ulema? Kao što imala alima, Bosna imala i veliki vojskovođa i veliki muđahida
i veliki broj šehida, Allah sami zna koliko. I stoga ova mala zemlja je zemlja šehida. Znate, kada je Evge Savojski ušao u Sarajevo, zašto je popalio i mogao da uđe u Sarajevo? Zato što su naši dobri Bošnjani bili negdje tamo na granici Perzije, čuvali islamsku državu. Zar nisu naši Bošnjaci među zadnjim napustili Palestinu? Zar nisu mnogi naši Bošnjaci bili i valije, upravnici, komandanti, pa čak i jednog velikog Egipta u svoje vrijeme? Zar mi nismo imali naših koji mi se sjećamo, ali zaboravljamo jednog Naniša, jednog Hujku, jednog kapetana Hajru, jednog generala Alagića, Šehovića, Zajki i mnogi drugi. I veliki brojni običnih boraca po znaku navodnika, bez koji ovo što mi danas imamo ne bi bilo. Da li to znamo cijeniti? Bosna je imala uvijek i darežljivih ljudi kojima je Allah dao na fake, pa i nisu grabili sebi i nisu se razmetali. Skoro smo govorili, kada ulažeš u nešto što je dobro, koliko god da uložiš u dobro, nije razmetanje. Ali ako si dao 1 marku na stranu onoga što nije dozvoljeno, ti si razmetnik, a razmetnici su šejtanova braća. Pa smo imali Isa Bega, pa Gaziju, pa Behram Bega, pa Karadžoz Bega. Čitava Bosna vakuf bila. Čitava Bosna vakuf bila. Odazvali se oni pozivu men zellezi yuqridullaha qardan hasana. Ima li onaj koji će da da Allahu zajam? Koji će da uvakufi nešto za trajno dobro? Pa se odazivali tom pozivu svog gospodara. Uvijek ih je bilo i uvijek će ih biti. Stoga teško se onome ko se igra sa vakufom. Teško. Vakuf je trajno dobro. Insan koji ga uvakufio, dao ga gospodaru svjetova kao zajam. Diraš i to, ideš u borbu protiv gospodara svjetova, onda si sigurni gubitnik. Obaveza je da čuvaš vakuf i da ga unaprediš. Propašće onaj ko se igra sa vakufom, nek znate. Koga prodaje, koga otkupljuje. Možeš ti sebi upakovati i sebi opravdati kroz neke zakone državne, ali ako znaš da je to vakuf, bježi odatle. Sve ove 3 stvari govorim zbog toga što moramo biti ponosni, zbog onoga što smo dali. Ali da budemo opet i među nama da bude i tih ideala i primjera poput Hasana Kafijeg Prošaka, Šeha Jamakovića i drugi. U nastavku naše borbe da ostane din Islam ovdje i da ga ostavimo u jačoj mjeri našoj djeci nego što smo ga mi zatekli. Imate onaj san koji se prenosi, je li istina, nije istina, ali kad ga prevedete ima smisla. Kada je sultan Fatih sanjao onaj san, pa tražio od Šeha Šemse da mu ga protumači, pa kaže, vidio sam jednu lijepu zemlju, puna vode, zelenila, ljepota jedna. Pa sam, kaže, usnio Ebu Bekra i Omera i Aliju radijallahu anhu. A nisam, kaže, vidio Omera. Pa mu Šems tumači, to zemlja ti je Bosna. U njoj će biti uvijek iskrenih ljudi poput Ebu Bekra. Biće jaki boraca, muđahida poput Hazreti Alije. Biće darežljivi poput Hazreti Osmana. Ali teško će biti pravde u toj državi među njima. Zbog toga, kaže, nisi sanjao Omera. Stoga, draga braćo, čuvajmo jedni drugi. Čuvajmo jedni drugi, nemojmo osuđivati, presuđivati jedni drugima. Nemoj ti uvoditi u džennet živ bio i niti ugoniti u džehennem, to nije tvoje, to je isključivo pravo gospodara svjetova. Nego moja i tvoja misija je
da budemo kao vid milosti, kao što je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam milo svim svjetovima i da ljudima, a temam on došao je pred ono turbe jadnik, pa ne zna zbog čega je došao, ali je došao, vjerio u nešto. Koliko smo ja i ti spremni da mu ponudimo ono što je pravo, koliko smo spremni ja i ti da mu pomognemo, a ne da ga odmah presudimo, da mu kažemo ti si džahil, ti si neznanica, ti ćeš u džehennem. Koliko smo spremni? Stalno ponavljam, neka vam bude ta jedna vodilja u tom odnosu prema ljudima. Onaj primjer, kada pitaju našeg šeha šta ćemo, hoćemo uzeti vitr od pijanice. Svi bi smo mi rekli, ma kakav pijandura, nemaš od njega ništa, kakvi njegovi vitri. A drugi bi možda rekli, ma hoću islamska zajednica sebi, i to nema veze. Ali on kaže, uzmite mu vitre, nek se ima zašta čupat na sudnjem danu. Ja ne znam hoće li mu biti dovoljno, ali nek se ima zašta čupat na sudnjem danu. Ja i ti, dragi brate, pokušajmo našem bratu koji nije sa nama u safu, ponuditi mu nešto da će se ima čupat na sudnjem danu. Ako se išupa, blago se njemu, ali blago se i tebi koji si mu bio sebe. Molimo Gospodara svjetova samo da nam iščisti naš nijet u svemu onome što radimo, da radimo isključivo u ime njegovo i za njegovo zadovoljstvo. ألا إن حسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله ملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في نظم القرآن وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام